mutano mureke twakire uwakoza kutubembera mu cyesongoro cya anthem Uganda National Anthem. Abakazi bamaze imyezi 2 bari kwegesibwa aba nibegitira mu kibine cya Nyabubare Women Organic Wine kandi nibagira ngo nibija kora namane nabo begesa abakazi batahi babo na Bible neza ngo yanga kwiterana nabandi abanashirure byebwenka kandi abayangira ubwenge bwe no bwikiri mazima bamara kweterana nabandi owawe nakunerugayo cyinkusha babashija bitu nabatata bitu nabeshengereza abakazi nito twabantu tugezaho kurundana kugira ngo koraze kureta fizi nanyo shange mbikire 15 zo gure kitabo nimwe mutuhagire mutuze nyuma mutubere myomyo. Uganda yati neyo kwegita tukakorera hamwe tukatungura makagitu tukashomesa abana bitu mazima ensi yone kabaki Chairman wentebe yakasha tunagira ngo mushomogu no kuza kuyambe cyanga cyabo okuza hamutindo ubutabanguruko bwo maka abantu noshanga mbayomberwa just because tibine sente baza kumurusha nkomana sente tizuru ushanga mukazi na no musiza bari mu kuyomba so group nkeji ko kubereho batunga support mu NGOs akasenta ko bakakoresa kandi kabatungura twegitaho nkabo twabegitaho ngo kuba organized bati kandi bayigitana programs za government kiza kubayamba munonga kuramba kumuzamba ku bantu soboro abakagabo Omugande Eliabo begumya uriyo muhezi wa Disa wa district ya Kasesa yihanangiriza abazire okunda kushomesa abana babo Ebya bagambira ubwabire natongoza ho ibina bena ebire byamara kunduzwa hishomere rya Kabirizi primary school mugombore ya Rekatwe mu district ya Kasese Mureke kuza kuhababera ba headmaster babana barwana kugira ngo at least abana banyu bagire ki barabeho babe businje mu mayisho bababumgaza uyajya barungi haro ikizamu kitwe n'abana bitu bacwa kazo wa chairman yashajinga extra UPE funds kandi ubunaye no mwana wawe arabeho barungi banje bazire muri te 10 tusaka hunga abana banywa kawuti headmaster yo nashaba sende ashobora nakushabezo kutwara umufamily yeye 2016 by'ukwezi kwa mwendo mwaka guhire ejure yabire n'umuyaga ikacwekereze bibina binahishomereri diateganisibwa munonga bwanyuma yembereje ekitongore cya Platinum Credit Uganda Limited kikargayo cyahunduze binebi gasha kwa Chiru Ramadan na Gilbert Muhanguzi Headmaster Platinum yawejura yabukujweka mwene tugarukaho tugambire grade 1 0 grade 2 0 grade 3 0 echombe kwa chitu echo chunga zaidi bweturaba kati mu myezi nga mukaaga oba myezi 12 nga bakikute n'obuvunanyizibwa era tujja kuongerako tuba supporting kora rugeba kaje mu mwana wawe tarukwega jo mukras buze kikumuzibera kuyega je niki wera biriyentanda mukomere ntanda entanda kumara mutakutibasa kukwatana na headmaster muteka kashara 300 ishomero kana muhingere chora contribute maize tusaka hunga abana banywaka uji saa mushanju nduko basibe bimo mu ndomo bari ko mukarasi bashomeji bakeruzamu gasha kwa Chiru Ramadan na Gilbert Muhanguzi